Renungan Harian Toraya tanggal 10 anan bulan nanan tahun 2025. Esiulu solanasang salama sitamu lan sanganna Puang Yesu. Melambi totemo la unnannong ki isukan alukna Puang Matua. Apa dolo yoma ito la pelaku ki patunduan ta masambayang. O Puang ambe makuasa do suruga tu tontong untonganan mintu katuangki. Melambi totemo o Puang maku resumanga akan sema pole paraikan mati kalemi. Bela namang kamukan mikampai semi rondong lansang bongi lenduna angki madin milik sisola kale manaman angki madin untamui te katuan baru alloyate. Na dolo jomai laki angkaran tu pengkarangan mi patongkan laki basa si laki rangi tu sukaran alukumi rondong kani pena masalomi o Puang mi adaikan angki madin untandai patunna tu kadan mi lako kami angki madin umpogoi lan mintu allo katuangki ya mote tu pasamayangki tu ki pakendek ba tete lan sanganna Puang Yesu. Amin. Efesus pasal apa angka pitu selako angka sangplon anan. Apa ya tu kita mintu mangkamuki pantan diserongi Pak Kamasian sitinaya sukaran pamenganna Kristus. Ya moto anak kue lan sura madatu. Ya to nakendek langan narampa sia nakaloli tumai to dirampa sia mangkamo umpa kamasian batu pira-pira pamengan lako tolino. Apa yaitu dipukada kumua kendek mulangan tangyar kabatonan na to kumua dolo na mangkamo mengkalau rokko inan madongna lantelino dadi yaitu mangka mengkalau ia duka mangka kendek langan madawan na liu na ia tu mintu langi kumua anna pasundun ni tu mintu angge maritik. Ia duka mo mangka unnalai rasulu tumai tau pira nabi pira to umpalolang kareba kaparanuan pira pangkambi pira sia guru. La umpasakka itu mai to masallo la umpogau pentoyan ma kamaya la umpatulang dan batang kalena Kristus. Tak urungan ni solanasang landa alako kasih sanginan lan patonganan sia kapaisanan diona anakna Puang Matua sia lako kamatokuan saya lako ma angge kaloboranna kasundunanna Kristus. Kumua damo antama pia-pia tika lulun-lulun susi bombang siana iri lulako ludiomai ma rupa-rupa angin pangadaran diona pakenanna tau sia pakira-kiranna tu mebanna lako tanga me papusa sangadinna la umpentoeki kamana paran lampa kaboro anta salobo-lobona lan mintuna lako tu to po ulu yamotu Kristus. Tete diomo Kristus anna salobo-lobo na tukale umpama toto kalena lan pak kaboro anna si toe-toe si kande-kande napa si kande mintu lesoan si turu patu pengkaranganna lesoan kale. Rampo inde mototu pas basanta na yaitu digente tomo pak yang tu tontong unannong sukaran alukna Puang Matua lan mintu allo katuanna. Ladi nannong tu sukaran alukna Puang Matua ya motu di ben judul pantan di seronggimo Pak Kamase. Pantan di seronggimo Pak Kamase. Yang na dibawa tama bahasa Indonesia di Kompokade masing-masing telah menerima karunia. Siulu tu di pakaworo
lan sanna pong Yesu. Biasa di pokada kumua ia tu kita torro tolino pantan denmo serongta diomai puang. Kita ri rupa tau tu nenne usukaran ni situru usukaranta kumua den tau losong na den tau sayu den tu kapua seden tu bitti den Buddha seden sidi. Yaitu Pak Kamase pantan dio kaleta ia mo Pak Kamasian tang na ola ra takta sangadinna si matari kamasokananna puang ma tete lan Kristus. Pantan lan serong moki Pak Kamasian si tinaya pamenganna Kristus. Ya moto anna sipatu di kurre sumanga sia diterima si turu sukaranna Kristus. Ta anna labu tu timbangan senga si turu sukaranta anna urungan ni nenek ki ma pasi banda-banda kita mira umbala dikua umpogai tu Pak Kamase dio kaleta anna den patunna lapa kamayan umpa tulang dan batang kalena Kristus sia di kamaseiki dikua anna dipake umpa natai te katuanta anna butu tomai la di pomelona susiduka to kumua yaitu Pak Kamase selainan tu pantan di kamasian ma patongan ia mulai dipake umpa marra kasih ulungan sia dikua anna den pada unnala katanan umpana tak pasanan tengko situru Pak Kamase dio kaleta anna tontong tibangun melo kasih nginayan lan Kristus tak misa atau ladi pasalian rinding belan na misa ari pena sia misa batang kale di si ulangi misa ari puangta misa adukari kapatonganan misa padioran sia misa ari tu ambe di po ambe solanasang bisa den tu tau usang abang kalena mandu losong anna tosenga sala ko butung na kuak kena asangi tu mintu pengkarangan siapa kamayan dan duka tu tau nenek usuka kalena butung tae patunna sia tae apa dio kalena sala ko ma pakappa sia umpasalian rinding kalena dio mai Pak Kamayan ya moto sipatu di angga tu Pak Kamase dio kaleta anta pakai situru sukaranna Kristus anna maatan sirapa ulingkaran ni te katuan. Jadi para loki makurre sumanga sema pole paraya langan puang matua belana tontong bang tu mamasena sia kaborona puang lan allo katuanta pada moto tu Pak Nanungan na puang mora umpasak keki. Amin. Ta masambayang. O ambe do suruga. Makur sumanga akan siama pole parai kan mati kalemi. Belana mangka mokan mirondong semi ben atu unnannongi tu kada malaabimi tu tontong kanni mi adai siami pakilala kumua ia tu kamasean sia berkat mi bengkan laki pake melo la lan katuangki un patarui temintu waktu mi bengkan laki kurre sumanga sia laki masambayang kamati kalemi belana ya te katuangki inang mi pasakke selako keluargaki sia mintu temai apa ki ampui inang kamu nasang umpa bengan ni yo meto puang ya tu apa ki ampui tontong komi un berkati anna maadin mendadi melo lan katuangki sia lalu jemaatki o puang ambe makuasa tontong bangkom tontong kani masambayang
sia umpakendek papu dian mati kalemi. Den lupa. Nah, ya temai katuangki lan jemaat Tangerang tontong mi berkati sia mi beng kan kasih pulungan angki maadin misa lan jemaat umpudi sia umpangke tu sukaran alugmi. O puang ambe makuasa, arrangikan lindo masuk kami o puang lalu mintu allo katuangki. Angki maadin tontong ungkarangi tu pengkarangan mangkamo mi potongkan sia maadin unolai melute allo yate sisola ka masanangan lan Yesus Kristus. Yang mote tu pasambayangki tu tontong ki parampo ma tete lan sana puang Yesu. Amin. Rampo inde moto tu pananungan sukaran alukna puang matua salama melambi puang tontong unrondongki. Amin.